impinduka ziba muri twe mbere mu mibonano na nyuma yayo. Reka tubasangize buri kantu gahinduka mu mubiri wacu kuva mu itangiriro ry'ubushake kugeza mu kurangiza imibonano mpuzabitsina. Ubwonko burekura umusemburo wa dopamine mu mubiri ukagenda wongera ubushake bw'imibonano mpuzabitsina. Imboni zikaguka tukareba icyoroshye. Igitsina cy'umugore kikoroha kikarekura ububobere. Ku mugabo imitsi y'igitsina cye ikagenda yitsindagiramo amaraso maze kikaguka. Maze ku mukobwa imoko zigahaguruka zigakomera. Mu mibonano umutima wongera umuvuduko ugatera cyane. Ku mugore igitsina kikaguka. Ku mugabo mu gitsina cye hakabobera biba byitegura gusohora. Mu kurangiza ubwonko burashyuha bukavubura imisemburo myinshi itandukanye. Muri icyo gihe cyo gushyirwayo igice cy'ubwonko cy'imbere kirirekura kikatureka tugatakaza kwifatafata. Mu buryo bw'iyobora imikaya y'inda yo hasi igenda yipfunyapfunya maze ku mugabo agasohora, ariko si itegeko ko bihora bityo. Ku bagore bamwe na bamwe bo bashobora gushibura amazi. Nyuma yo kurangiza ku bagabo igitsina gitangira gutakaza umurego. Umubiri ugacika intege, udutotsi tugatangira kugutwara buhoro buhoro. Uwo munezero no gususuruka biva kuri iyo mibonano bishobora kugeza ku gihe cy'amasaha 48 anarenga.